أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة في نوبة نسألك الكرامة فيما بعد الموت لنا نريد جميع المؤمنين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونسلم على الله خير حقيقي عند المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان يحيى قبل الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين يا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Svaka zahvala, to je šukrija, ter Allah, gdje se najbolje se koji tamo rab, sa se to nego. Šukrija, Allah, je se najbolje se, u prvo tam, per Allah, se će džamino da se robjetova, so din džamen te di anđova, en te bajrova, ki najšuži, to je, ki najšuži vera koja ko Allah, subhanahu wa ta'ala, primimi, kovo ovljela, objekna, amari vera, islam. Šukrija, en Allah, je se najbolje se, i su počastijame epavolepenga Marija Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam kovajtano hatem i nebeini pečata sajpenga Marijru kovajtano miljeniku Allah Hesru kovajtano učitelja pujakro o Allah subhanahu wa ta'ala tamo dova kaz bičali kod drugo čače prada da tamo od ovama moš bičal do uputimo a kaz mi kjela eđal dvange brezda od vama možemo kizavno, to je naša do, movađa, kolo, kak je dnjenja, uvek kolo, gdje u kraja, kako trajirali sa živi pa, sem, ako Allah subhanahu wa ta'ala, name kjela pokobi pa, oproleste. Salavatijam selami, opramaro, neka tano opramaro mango pengamir Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, opro ekli bejt, opra savja, tabinja, opro sah, opra manuša, šukar manuša, kola, prati nena, to je skazirana, ovdje su čačka, ono drugo džipo, ki je skazire. Amin, ja rab, amin. Kale Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ama bad, fina zdaka hadisi, kitabullah, wa khayru, hadid, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vaša umuri muqtadatva, akula muqtadatu bidat, akula bidati dalala, akula dalala fi nar. Summa mabad. Vatjeđavalo pegame Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najšižo lapitano, to je govor Amare Beresu, najbarezno kovajtano rab, saj se to nego, najšižo drugotano, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a najšlošno buti tamo obidati. Svako bidati tamo zabluda, a svako zabluda digari eman šekija džene mesti. Kao bi se dodige,
tanto dive Giuma dall'Ukhra, ila bi stashen priandu e jam të besh, ja tap bi shutrito dive februara, dujla dhe jam të shutro të besh, kao qëra isha, o tak Giumla, kola vënani, sarte kam dhe në perome, sarte vënani to je poslušna perome se. O Islam, motovi, da iđu vi, emo muž, ko Islam i sine, potpuna jednako pravo, samo su to o muž, o Allah subhanahu wa ta'ala, muže vazdinjale, jekstesteni, opeder, opol, džuđa. A kao jednakost, ništa ne učini kod ova da izidek razlika maškara u rende, ko pojedina tana, kod je funkcija, kod društvo. Kijek bračna zajednica i svim određena dužnosti, a ima obaveze, a Allah obaveze tane, i Romi prema porom, tani dužno te pokorili te šukrijini peromese, to je zahvalno peromese, tarakoče, tarake večare, tarake po morali, to je tarake po ugledu. Tarake po ugledu, hem tarake sa u sibe peromesto, kada olako rom novelote, novelačere, oj tani dužno tarake sa ovaj sibe, odvače. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an-i Kerim isijajte u takva večeri, Bismillahirrahmanirrahim. Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihat قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فيزهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليم كبيرا. Sada hvala Bozi. Nisa, jedan štata jedi, sobiko prevod značini, omurša vodinena, to je stigarna briga, kod koromija, odolese, su o Allah dinđa prenost, jek opred jeste, odolese, so on prošinena koji si zere. Odolese od čestita romija, ta neposlušna peromese, kada orovna večere. Vodine na računikotar, sadi se on dočer, odolese olen o Allah arahilje. A okolendra, kasna darana, su nakašemen, tu men olen savjetujen, a onda olenda i postelja odvinutu men, malo vence zajedno postelja, hem kuvenen, to jest varken, a kada koven, to jest kada kanden, onda zumi tu meno renđe mačere, o Allah tamo zaista najmučo, jer najbaro, čači prava će dža, o Allah sad se osjećam, nisa, ja mi štatao, a jedu. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a će džam na opengame Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji hadisi knava, koja mu odro mine rela, ana kandela perome, ne imešu karo oni prema korom, oj perela, nikad dođe deti naka ukusini. Ako ja godro mine rela, a perome glešu kandela perome, oj kolo dženetlika, a kvarigari o termizi, hem o ibni mađe. Vačere hikaje više traka, vačeri pe ko zamani, amar pejgamberestu Muhammedesu, sallallahu alaihi sallam, jega sabi, kao čak kada sabi kova pođinđa i neki lukta, to jest pođinja kod džihada, tema rado po alakesnom romom. Kad pođinja oko drumo, vačeri perovjače romije, ajde nešto ti dogovori nama, neka čak i lukta, ali tu maje de besa,
dok god hiumeki lupta tuan do cer nakamordine, nakikove nigde. Aeroliko tordova niște na John Kuzuk traino de luka, che do kirilice, dar i masi zu i deš, to do uopšte niște na žaja, ne biste jako glavni, ja besero mesi, su nakiko anučer. Da bi palo, daj krive, vačeri pe dobinđa, haberi, otar podate, džalte di kelpe da te, jer lako datano i postelja, samo se namerela. Ova grad Šizika, Valterdini, razmestini stote čerel, je strana tano orom, koja naradijavače, nijam besero mesec, je strana čave, a duj to strana da prema kastro Allah subhanahu wa ta'ala naradijamđe, da je dade se me da jači na svinjate čerani, pana džam stote čerela kana, i odlučijanta nite bičaje kja asabe, te džam aropengame, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, te učele Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, dali oj šajte džaličko podaka. Džela klasavi, učele Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ke šunja sao dva sarine, pa na, mora da čo, sa su dija besepero mese, a džar, nešto to odlučer. I oj mi isti, zavi pa ovaj vreme, pa nije kibičani, pa neka sabe. Isto dževaki, to jest odgovor do binđani, kotar duta sami. I jači. Da bi pa vreme isto šunela staro lako da naka. I dobija veri onda maruša ke džalte, džav halalo, kotar podata. Ter sofe pa ono putule, ali ina živi. A će niko do vas oće žapero ne. Nađe ovo pa ona pao da je kreme, isto pao da je zamani. Ovako rom, a vela se kotar lufta. Kotar borba završenja, evo rodam se. Ali ovdje nađe oče rodom, nego je ovo prvo klama ropengambe, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje andom modri, ali amgadeo lezne, reselo od Džibriju alaihi sallam. Reselo od Džibriju alaihi sallam klama ropengambe, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Eva čeri, Muhammed esi sallallahu alaihi wa sallam. Ja Muhammed, a kao mamuš sa verom, te vačereli se starolici rodine poslušno, kandari se vačerža, o Allah olače, obećinja dženeti. Olače o Allah subhanahu wa ta'ala obećinja dženeti. Pačiti kako trakava, Romija, kola kandena peromen, sosve vino lenđe. On kovem dženetije, a Romija, kola tara neposlušna peromen se neka rakemke, neka lem povuka ko trakava. Bismillahirrahmanirrahim. Dobro mišljeno kralj Gotar. Kja je tema kod to? O to, kada starina pan je tema išala. Ako vam lahko braka išala kao će rakota razum braka. Razum braka tamo para ima ugovor, maškaro mirovni. Hem ako o islam dozvolili pravno te parajke, to jest te razvozimente, obraćamo, ipak moralno tomo voljani te pokušine o romeru tarahem rešenje, ako voli sine da je problemi, sa nadlagala džurke tu lavempe. Sa sočeđana, o Allah dželešano ko bud tabel hudova čeđana, o Allah naredina među živnana, da ne večera bud. Ali ko sada onda pored od vas naredina među živnana, ovi najviše mrzini, najviše kotopova, manuši gledate ćelo razvod, koja volajba ne krivli, ovo dva najviše mrzini. A pored toga ovo dva isto dozornja, ali i mrzinova. Ko je bračno par perela, kada je bračno par perela, kod je depresija, maginato dinente, agate anakalamaro zamani, akalamare socijalne službe, preporučinena odvoma šaklamaginate ulavente, preporučineno lende je kremete življeno vime, ente razmisli neko trdova, ta ne konačna odluka sa navagala džu ulajeva, odvese orovi rovni vonanite den sa pestra, da ne gagala džudova, a posebno ako isine, maksumijane. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerim
večeri koje kajeti, tamo bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Bekare dušu trijantu lijektu ajeti. Soko prevod ako ajeti večeri penala bismillahirrahmanirrahim. Kada me kena erogjen onda ole angleder soka peren po vreme ađiđe basru ja pa košukar način. I čećem ja barem šaja tu tebe kene. Tebe kene ema i čeren ole da bi čerena renđe reklošni pa okova kova ađar čerela, to jest ađar kova postupini ogreši salotana, korkori prema bezde. Mačere tu men ela kesre zaklanenca, hem neka ovrtu menžki ljudi ošukari pa sobnijantu men o Allaha. Hemo kitabi, hemo džadži pa somu tvoji tu menđe, kova tu men savjetuini, kotar Allah te daran, hem o Allah, sađana hem sadikjava, čači pala čeržava Allah, subhanahu wa ta'ala. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, čeržava Peygamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, koji hadisi penala, najparoko to su Allah Đelešanog mrzini, najviše, to jest najbarko to o Allah subhanahu wa ta'ala su mrzini tamo o razvoj braka, to jest ke paraj po braku te gulaverate, a kvali gledali Ebu Davud. Hikaje išale kao čreli kota razvoj braka, vačeri be, koje giz hine dujterbe, kola butman glebe, hende lepe žizare. Ali, sad sam međe poznato, svako boli, svako brašno pakova relativno po prvu maseku dujto, trito, barovan gipa, maš parveli si. On ma gepa džar, sardinine, da bi pa ovdje krene po šmijako rolede, one su glasice, da šti složinen po šmije, svako dvije kava, holja nena, i je ti ranđo luka, ašte žeša, ed kaso kačera, a mena džar, ne šti džar, non stop holja, ako šajte živna šukar, ako na kulavame. Od ovakve očerena, sad bi ulavena tako bajagi, ali nije muž, nije džulina mangena. Nego jednostavno vraća, kuđao šeitan, baš parolede, ili herativavebe, i bešena čera lavi. A muž, ano ovo ta poma parolede, čera nije kuma. Ajde džarka čera lavi. Ajde men duđe na tlej sate džate činaj kudi. Te vaj ludi, hem te sinao. I kada čera 3 masake. Ako odijalo ludi, a starite, to jest priminite, ako ceptolite, onda pomame kačova nakova. Ali, ako ludi sinala, a šučova, penala nekova, onda to je znak da meš ne letila kulavane. A za to vreme, 3 masake do kon valjajte čere, te nikem soko vole, kod odijalo ludi, dogovore sare da on svako kipisolo te solo. Tamo sve zajedno, nego to sve bašaška. Ovo kipisovo. I ađa, hine. Taj sako on dželeći nije odjeli, dželeci njela, ali on džele baši već sa kipisovo. Da li koji kvaši rad, o muška laj, koji kvaši rad, ovu štilno, lela i kanta, panja, perdi, hem živote vadini ludi. A to govori meni, treba vadini ljudi, ako crtanja, on kad će vam zajedno, ako na, znači, ali ovo štilu te džalte vadini ljudi, si posjeti. Međutim, dok on džalte vadini, kjelo ludite vadini, di kjelo već peromijali si romija, ga nero leste ne leka, da je vadini ljudi, ta džar znako,
da ona maglie tu la vente, to dvinente, e pare spesare че живите вечно до края. А че джабито мен колко дисциплина и го видя, колко имаш като мен не беше вчера лафи. So pjersen džeren džodeš, ane na odu kamane, sigurti odu kapa, palavte kaj nentene. Da je to među hari poviše, zamanite spoviše žene, sad bi razmislili nakon toga dova. Odobro inšallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina